Sua fortuma le alo le man pa ia. Pa taile tule ne fiat. Ai nga kusila fa ile o malanga mai. O tilani mar pa ia ole. Fa le luo mtanga wen. Fin ngalo mama. Fin ngalo pa ia Yesu mar fin ngalo mama ia. Falfaf fale akuna manfluf ia le tamae o ame matou te mawhaia ele atoa ele awa a fia mai no a fia mai ne fiaf whapa ia matou o kalanga whaftai le o lama le soifua fia mai pātere manuele tamakule whase ua te apono mawhaletua e mese sumale whafe maina tai maungo au telefonu na rua ia papa ia e la tofa mania whai ngā mulanga walu so te tae tua ia thank you for bringing them back to infant Jesus and le tua a mai le ana ma fifia ma le uko i kama tuklang tarabou kai me fifia le fia fo le vi i me la ufia io il mato talo le ala ia eliso lo mato lua le ki ma le ala le mama pa ia pa kele fio mai pa ko ofu pa kele mi kae o ke fata mo vale lo fio ala muatu roi o le gomo ka ui le baamale o le baamale ese le last week o le last week o le fale lima Christ Church lo vaenga le sia karbo Samoa o karbo o Paris i West Auckland me ka o Massive Morano o le ye kaile na ye poma na ye Samoa mo permis e vinco le malo ko para mila le kai kai o na mala ala fiong ya salale la kai kai malanga le au mai usala ele se pamsa mo ole palisi como le va hoy bingo mo kan ia ele ese la makapo kan ole la Christ Church mo le silofia ma ka o ke wo o fa sabo se o ka le ke ne ai manga o ko ke ole ke me la sa ya o ka ma ba fa fa ia manguie fa fiata pa io o carvoco fa aquele lá And before I start speaking in Samoan, I would like to apologize, especially to our dear guests and our English speakers. Excuse the language, I'll just say some few words in Samoa and then we're on. Mapone ia lai ni sawa ea e whama tau tai e pei o le tai ao na i lalonga fofua.
malunga tule umama. Wa malifo foitu. Wa. Tena koto kato. Talofa. Malo le soifo maua malelange mama. Fatalofa le ofio mele tamapulo le kulanga fa ke kukosa mo apia. Le ofio ma pisho no sese vitoli tui. Fatalofa ila fifio le itwa kisa mai fa tofile lotu. Fatalofa fa bitoa le ofio mai la ofio salar tete malanga. Malpaia la tofa inga malanga mai Mercy out in Royal New Zealand. Kia ora. Now my haere mai. Welcome. Ele lau maua manoa whapenei. Ele lau maua fo yasu whapenei. Lea toto ia lau whamaina le lititai pa ia mauto mamana. Ila matamai le whanao neone se ia pa ia le simpapa ia malenga tila late whale moa na tawino ai malo. O pa ia o lo ai tama ma aina malato tama. Wa aina ia na e papa. O le fatu aina tausi le pui o tumua ma pule. O i tua malato aina le tai ma wa a whamuti. Whale o polo o tō whinga ma whale o polo papa, whale o polo na tū te whai tia. Na tū te whai toa. O pa ia mamalu o maunga aile a aia sanata telesio Yesu le tamu mea. E fio aile tamu aare kureana. Ai ama le ola mga fuanga. Le a fio tuala masarama lo la mabu. E le tai te vanga ma mai whale. Ma oku ia te ere sangu ia tu lo. It is an honor for me to stand before you all, to speak on behalf of our parish priest, Father Manuel Pinto. Le paia la whainga mai te apono ma la whartua, le whaipule ma whartua. Le paia e ta mama tina whautua. Ai mai se o tama ma teine o tukulanga talvo mo piwiso, mai lufi whale apuna ma wharwha. Ma tō te o whalofatu ma whatau o whatu. O paia o le au tō sila ma o tō whawhonga iai. Lea whawhiwhiaina o tau. O lava, la whiawhile nei, a whai anu sua ma le wātele le tauna o tau sila le tauna o tau whawhonga. O pau o le whaia le atua i le tāleni alo ma tama whanau o whatau. A mai se le tama wena na lua. Yes, I is the time when my finest set to tell Siteli. I'll tell you name. Almaya. Usila my mama alpha foma. Lama tofa fienga to. So sit down, relax, and enjoy the show. So we are.
le tato whakamua nei e fiafi, pa ia o le tato amalanga, fia do fiapa masunolo, a o sa pena mai ai a tato aina wafi, e tawa runga ai le tato whakamua. Yeah, enjoy your time, my friends.
And again, excuse the language, and just relax in. Yo lewa e nere whatam soalinga, yo wangi le fisama le matanitum. Wasa weo lolo le sema fo i mamata ina pe whapulo pe tualima pe whetalainga iau mu ma le whause. E wa maa lolo whai o whai. Yo nam natu le tutu mama oso natu leo whenitau le maru le itu leo. Si taimi toso tomu tu parapala o lea fiolo mato te maa bawa o lea. Ina nei le tue maoso mato wanua e mamori o mato o lo whaanga le amalanga. Ia, a si taimi te tala lo whiali ma whataape le whamusina. Langi maina lo whionga le te mau koreanga. O te talo lau whanau lea, ia maua pelo malos. A wale whasakala me taina o le nuo lea tua i Samoa nei. Alo whangia lea tua le pai o le whainga malanga. Whiong salama pai o lo tua whainga malanga. We hope and we pray that you will enjoy your visit and you'll stay here. And may the good Lord continue to protect you all and guide you back home safely. New Zealand. And this moment we are going to close our program with like Tawalunga. And I would like to invite you all to come and Sa'sa and Tawalunga. And for your information, Tawalunga is the part where you will take out your money from your pocket and put inside the box. Just kidding. Yeah, well, I will try to learn two good for a while. La ufiama te maa kulanga le paia le tua kisa. Ai maise le paia mo lungo le whaina malanga yona tūdanga na ulunga ai. A whiumai am tala mai au. Sa mato ai yuli. E tau lunga lo tātou whanua. Boe manuia le whiawhi so i fua mai manuia. Sawia!
How long does it take for the youth Masina, Bayasu, Masu, the level of feet out of the sea. That's the long way of the Jack Mafia Album, I will have to share. Before we get a Puero out of the Tama Martin. So, the Italian person, the animal Matamala, let the way to all of Fana with me, Mafia. Renee has to talk about matters of time. Mr. Matua, I tell you, Renee has to. Mr. Boy, thank you for friendship and the friendship. When they love more than they must come. The summer of time. Why would they ask for that time to add a Lama Matu? Later, we will find the way. Tell him Matu to the Lama. Yeah, Mr. Boy, I take a little Matu. Mabilatu ke mau ya ia tak fai ya ola bena na pada sala dali ya ola no pakana ole auta la bone ne ya fio pada sama ake po sa kamwe tadi sala mai na bala wina ya ole matu matu tio pali matu sama ya ala kama ya sias ya kun mawina pada na ka fa tele mo matu wa no kalau bayar macam saya, ya, sudah macam puan panas.
Ia alo mai. Kon mako mega na ko. Kon mako famao, kon mako afiko ai na. Usika sila mo.
o yo ma ko me nga mai. A pa ila ke le fia. O me nga o. Ya le fia keep it to yourself. Ah, dia la fai wa. Ore pesere la fai wa. Ore pesere o le favorite song le al command amo yusiro. So se la un mai pa. Oi kiki aba de mama. Saulor pese, Sa pese ama lo mai. Jackson. Eu fira kiki la mai. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A son's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the window, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there was someone home, not a nickel to love. Could it be really pretending that they're not alone? Oh, well, oh, deepness, God, somebody's broken heart and a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make that change. I'm starting with the man in the mirror. Change his ways, no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make the change. You gotta get it right while you got the time. Now you close your heart, then you close your mind. That man, with that man, that man, that man, that man, that man, that man, you know, that man could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself, then make a change. Na 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 na. When I feel real good, yeah, 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 yeah. Na 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 na. Akele mangwele, eu fengan wengan, pase o sio, mitas, mai se suna ya kone, le ngeia fiaf, le ngofo a kofio le kako farikod. Ile kako o kalma ngai o le ngaka le vai so tuanai, le feko e faki malangan, mai o ia mama ai pa ua ai ma ngai o mele
Falfafa le apunga manufilufi. Pe o matauosa la lamo mahua. Mese ka i o kako o kalvou. Malo ka pena. Ia vai le mama, ia vai me te pelo, ia ngakari e koi nei ka kōle o waenga ni. E le kaulia siwa. E kaulia le mafkanga le menga le ese lo ko fifia kai pākele mana o whenga luenga. Me se o kou kaulamu ai whau au karabou. I kako whankou. Mai se pati mo le kaulamu. Pākele o vai aso lea na whaile me ai. O le se kako me ai le whewhu o mai. O whaasai fo mai no so o mau vela ke. Ia le mawako wai manu ue walu ia pusa chili chop. Ai a koe mo le pas. Le fonga. Ia wale ai mai me masane ka ko kua. Le chili chop ka. Awala ia pepa ai marmele ko sama. Le ngama whafkai ngā make. Olu wafele mo le koe whafkai le. Mele na ngalo vai aso le la ufio pake lo ke mai ka o ku pase ue ku o le afele con el ko pase se pas ia foi a o po afale o polo aquele que tala aquele me foi o le nisi me ia a epiti falele pusa tili chote va e mauale lua se lau o mei kuru. Sa ia, wako makanga ngā pisi a mako ua te takonga le. Ke ua kau ai whape o mea kakoriko la ngā oku pasi ma kau ai whafole. Ngā lua saule lau tato si a kako ua saan whapoko kaksisio man. Mai mai kanga ngā pisi e wanu ai o ngai fui a whapai pai a kune. Ia ua umon kala o le a e le se kala e siri a mule whafkai pākele. Gracias.
especially Yes's girls. Oh, thank you very much. The spirit is very important. Stick it out. Whatever you do, whatever that's very good. And we'll do together. Thank you very much for everything. And my apology if we are not able to sacrifice it. Yeah, anyway, we have some work of the Thailand now. I'll go there to the elbow. Yeah, anyway, enjoy the rest of the time here. If you want to visit our parishes, that side of the island, you are most welcome. Yeah, may God bless you. And enjoy. Yeah, but we get it over now. Yeah, so it's for my malo pakele malo le pakam swali male fala yau o fai mele po feme ke o kupulang o la wali ile ngai la ka ibu se la ngai. I'm so very happy. O ia fori ngai la ave ku sapele ngai la ia so for tamam le alo le ngang pa ia. God look after the youth from Falefa, Faleapuna and Lufiluf, and I want God to promise them that we will meet again all the youth who came last week, and this week we will have 2 days here at Infant Jesus just to top up the connection with each other. So, look, when they travel back, protect them on the road, that they reach their families, their homes, in safety under your providential care and love. Yeah. Bless us all. And keep reminding us to love each other today, tomorrow, and always. We make our prayer through Christ our Lord. Tamam le alam le ngang pa iya.